igikorwa kibi kizwi nko gutera ipasi amabere cyangwa kuyaryamisha kigira ingaruka ku bagore babarirwa muri miliyoni 3,800,000 muri Afurika, harimo no mu bice bya Nijeriya. Iki gikorwa kigamije gutuma abana b'abakobwa batinda gupfundura amabere. Ku myaka 10 gusa, Patience Williams yakorewe icyo gikorwa. Hari impungenge z'uko yareshya abagabo. Nyina mutsindagira icyuma gishyushye ku mabere kugira ngo ahagarike gukura. Patience Williams arwanya iki gikorwa cyo gutera ipasi amabere. Birababaza cyane, ndabirambiwe. Nahora numva umenga umubiri wanje uri ko waka umuriro. Imyaka 10 nyuma yaho, Williams arahamagarira gusezerera iki gikorwa kibabaza umubiri. Victoria Williams nawe wanyuze mu nzira nk'izo, amabere y'agaterwa ipasi, avuga ko yicuza kuba yarashyize umukobwa we muri ako kaga. Barabinkoreye kandi byaratanze umusaruro. Ariko nanje maze kuvyara umwana, naragerageje kubimukorera mugabo ntaco vyatanze. Abandi bakobwa banje babiri nabo ntaco nabakoreye. Ico ndiko ndakora ubu ni ukubiyegereza nk'abagira inshuti zanje. Ikintu cose kibahangayikishije bakambwira. Mu gihe bitoroshye kumenya umubare w'abagore bagizweho ingaruka na kiriya gikorwa muri Nijeriya, miliyoni 3,800,000 mu mpande zose za Afurika bagezweho n'ipasi iterwa amabere. Ibi bivugwa n'umuryango wita ku buzima muri Afurika nk'ikigo mpuzamahanga cy'ubuzima. Chioma Agboebo ni impirimbanyi mu burenganzira bw'abagore muri Nijeriya. Uribaza umuntu ashusha ibuye akaditsindagirira ku gice cyawe cy'umubiri kugira icyo gice ntigikure. Ntawe ufise uburenganzira bwo kugena urugero rwo gukura igice icyo ari cyo cyose cy'umubiri w'umuntu. Nijeriya ishyira icyo gikorwa cyo gutera ipasi ibere mu byaha by'urugomo nk'uko yabigenje ku bindi bikorwa byo gukata imwe mu myanya ndangagitsina no ku bijyanye no gushyingira ku gahato. Itegeko ry'igihugu rirwanya urugomo rukorerwa abantu, igika cyaryo cyo muri 2015 giteganya by'umwihariko ibihano ku bakora imigenzo gakondo ibabaza umubiri. Iri tegeko riteganya igifungo kitarengeje imyaka 4 n'amande agera ku madolari 559 y'Amerika. Ni ukuvuga amafaranga ya Nijeriya naira 500,000 cyangwa byombi. Nubwo hari iryo tegeko ariko nta hantu byanditswe bizwi ko muri Nijeriya abakoze ibyo byaha babihaniwe. Justice Dakuru, umunyepolitiki akaba umuyobozi mu mudugudu wa Jinkoyi, avuga ko abaturage baho atuye biyemeje gukorana na guverinoma mu guhagarika gutera ipasi amabere. Mu bice bimwe kimwe n'aha mu mudugudu wa Jinkoyi, abantu baracyabikora, batera ipasi amabere. Abayobozi aha, komite iyoboye imiryango, n'abantu bumvira guverinoma barakora ibishoboka byose kugira ngo ibi bizageraho bihagarara. Gutera ipasi amabere ni igikorwa kitangiza gusa amabere ubwayo, ahubwo gitera n'ihungabana. Izindi ngaruka zirimo kumera nabi kw'amabere, gutinda kuzana amashereka n'ubundi burwayi. Impirimbanyi z'uburenganzira bw'abagore nka Agboebo na Williams wahuye n'ingaruka z'iki gikorwa turimo kuganiraho, bavuga ko itegeko bwaryo ridahagije. Barimo kugerageza gukora ubukangurambaga mu miryango aho gutera ipasi amabere bigikorwa, basakaza amakuru biciye mu bitangazamakuru. Banasaba abayobozi b'imidugudu kwamagana ibikorwa nk'ibyo bishengura umubiri bijyanye n'umuco wo kubuza amabere y'abakobwa b'abangavu kumera no gukura.